facility. Myntri Rangbah ke Jylla Conrad ke Sangma henen kasngi ula Plie ya ke Karkhana penmi umso ke bahetam hakathan chatai lamingi ya kaba laseng da ka Varun Beverages Limited Pepsico Mendipa North Karo Hills. Kani ke Karkhana ke bahe hadu kembal lai punyau akar Mendipa latai hagajing lo jingsap ke balai spa sapho tingka bat lakmi lenti bahkan saplie yakilat aikam ajam hadu kembal san spa ngut kibriau hakathan bat kan kentiu ru ya kayo ka kod hakani kathan da ka baong ba kani ke Karkhana kalong ke cingkerku ya ke Jylla Myntri Rangbah ula bancur baling ba kani ke Karkhana kan aikam ajam yakinong songchnong kani kathan bat kan kentiu ru ya kayo ka kon bat kani ka dei ke jing urlong jong gijing thrang jong kpa jong UPA Sangma ubal penpenaru bakum kani ke Karkhana ban sapleru hakathan tikri kila bajan doba hakaba kacing pentrei bantai yaka kadang kala jandem ya industrial estate baya biapo research school school sirango ya biapo ya area ni nokma sini government Meghalaya government na ro MIDC na ya land ko donate ka bulsi kholat si bonga bakso inde baya biapo mamung major industry ko kulina match picha inde bada alo bulsi kholat si boni jamano ya da big pa research tham so 3 crore bottling plant ko alo yano sa inaugurate ka ay na aru yan actually Meghalaya sa nungsa de pa notice kamakon ta bag pa bottling plant ko pa Lapen sange ano shwa ya kacing pentre ya ka rupi